Na Maldivi imamo taka kultura, da je za poseben ženske, da ne grejo nikamor sama. Če gre tudi taka tabu, kako ti greš, kako ti lahko dobiš tega, ti mora biti v doma. Za žensko v Maldivih, kjer je običajno, da je doma, da ne gre nikamor, ste muslimanska družba. Kako izgleda, da zapustiš zvezo, v kateri si nesrečna, da greš ven, da iščeš druge priložnosti? Kako si zbrala to moč, kaj si naredila? Takrat moja mama dala meni moč in je rekla, pejdi tam, kjer je tvoj srce. Itak, če greš against your heart, you will never be happy. Itak, jaz sem bila ful individualna. Ko sem študirala, tudi sem študirala sama. Jaz prihajam niti tako, how do you say, rich family. You were rich or you were not rich? No. Not rich. No, I don't come from a very rich family. Imela taka cilja, da jaz bom business successful person. In jaz bi rada, da moja mama pa moja tata taka proudness. Da sta ponosna nate. Ja.